Miloš je dočekao i ispratio Murat Hansa upravo onako kako je i zaslužio. Došao je nadmen, nenajavljen, nepozvan i zlonameran, a otišao, vidjet ćete kako. Za 6 vekova, koliko je na Miloševoj zemlji, Murat Hans se pretvarao u kera, vuka, lisicu, šakala i u šta još ne. A Miloš je ostao mali, ali moćni Miloš i svoj na svome. Murat Hans je došao pre 6 vekova, a otišao, pogledajte. Iliča je od pamtljiveka srpska zemlja, ali i trn u oku osvajačima i njihovim slugama. Lepotu i dušu Iliđe mnogi su koristili, ali ih nisu mogli uzeti. Danas je Iliđa napadnuta sa svih strana, tako da bez pomoći srpskih boraca iz iliđanskih naselja Vojkovića, Kasindola, Neđarića, Kasindolske ulice, Pejtona, Vreoca, Osijeka, Blažuja, Hadžića i drugih, ova linija, koja je filmski obeležena, imala bi mnogo više gubitaka. Stoga se izvinjavamo svim srpskim borcima koji se ne nađoše u slici ovoga filma, a koji su isto ovako branili i odbranili Iliču. Ovaj film ima namjeru da dokumentovano pokaže ko su agresori, a ko napadnuti. Ovo je početak rata, a ko ga je počeo, presudite sami. One Serbian enclave in town from which no attack had been launched and which had not itself been attacked until this morning. Then the fighting started early and it has raged intensively ever since. Zovem se Hadži Ahmetović Edin i pripadnik sam oružanih snaga i armije Republike Bosne i Hercegovine. Edine, recite nam nešto o samim početcima. Znamo da je to bio prvi napad na Iliču, a vi nam nešto recite o pripremama organizaciji tog napada. Zovem se Bisić Adnan i pripadnik sam oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naravno, bio sam učesnik prvog napada na Iliču. Amir Džino je također bio jedan od učesnika napada na Iliču. Amire, možete li se vi prisjetiti tih dana? Polazak samih nas prema institutu bio je u manjim grupama koje smo ulazili sa bočne s lijeve strane i bočne desne strane. Unišlo nas je par grupa. Jedan objekat koji nam je zadavao mnogo problema je i bila sama vila kod Bezena. Prošli smo institut, zauzeli smo lijevo kuću od instituta, došli smo do restorana Topoli. U svitanje dana 22. aprila 1992. godine Iliđu je iz dubokog sna probudio kao orkan žestok napad neprijateljskih muslimansko-hrvatskih snaga. Naša bolnica je izdajom muslimanskog osoblja već u njihovim rukama. Po srpskom iskonskom verovanju u bolnicu se ne puca, što Srbi poštuju.
a neprijatelj vešto i obilato koristi. Bolnicu je odmah pretvorio u vojnu tvrđavu. Za samo 2 minuta stižu prvi srpski junaci. Vanja, Boro, Nenad, Mile, Rafa, Siniša, Dado, Miro, Dejo, Dragan, Jefto, Jovo, Taša i drugi. Prvi pogled je na vilu Dalmaciju. Šta je s njom? Da li je još u našim rukama? Tamo je naša straža, drugovi i braća. Miško, Luka i Vaso, Žara, Milanko, Bogdan. Još je u našim rukama. Po cijenu života pomoć u Dalmaciju mora stići. I bi tako. Na juriš je krenulo 20 junaka. Jedna polovina je stigla, a druga je ostala u parku u krvi. Dalmacija je spašena, sada treba spasavati i Liču. Drugog dana u zoru aprila 92. leta Srbe zove vila. Ilidža je napadnuta teško sa svih strana, od Turaka i njihovih oštrih jatagana. Ustaj, ustaj Srbine, zapadno od Drine, da presudnu bitku biješ srpske otadžbine.